Agoero kamano. Nimeshukuru Thuolo mar otieno. kwa nafasi ya usiku. Adwa somo wach mondike Isaya 9. Nataka nisome neno ambalo limenakuliwa katika Isaya 9. Matindo wachaki 6. Aya ndogo tutaanzia 6. Mawacho kama wiye malo wacho ni nyuol mar ruoth moloyo ruodhi duto gi lochne. 9 matindo 6 wacho nikech nonyuolnwa nyathi, adier ibiro nyuolnwa wuowi, kendo loch nobed e lwete. Noluong nyinge ni Jabura, Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro manyaka chieng' kendo Ruodh kwe. Amen. 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 Wamosre nying Yesu kamano. Agoero kamano ne Nyasaye otieno sani. Nimeshukuru Mwenyezi Mungu na usiku E thuolo mar wuotho oseloso kendo kwa hii nafasi ambayo Mungu ameandaa mondo wachak wayudre ka wan e chokruogni. ili tupatikane tukiwa katika mkutano huu. Nyasaye winjo kipako, Mungu ambaye nimesikia akisifiwa, kenda winjo ka idende gi wende mabeyo. tena nimesikia kitukizwa na nyimbo nzuri nzuri. Chunya goero kamano nikech ber mar Nyasaye. Moyo wangu unashukuru kwa sababu wema wa Mungu. Nyasaye momiyo chokruogni olosi e thuoloni. Ni Mungu amefanya mkutano ukaandaliwa na usiku huu. En gi weche mabeyo. Ako na mambo mazuri. En gi weche mabeyo monego wuogo kod joge. Ako na maneno mazuri ambayo inastahili watu wake wazungumziwe. Kendo en Nyasaye ma ok milos chokruok kayiem. Na tena ni Mungu ambaye mkutano hawezi kaandaliwa tu hivi hivi. Ndiko wacho ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Andiko la Mungu nasema neno la Bwana ni hai tena inatenda. Kendo sama wach Nyasaye ngima en gi gik mabeyo motimo ne joma dware. Na wakati neno la Mungu iko hai, iko na vitu ambavyo anatendea wale ambao wanamhitaji. Gima ngima nyalo wuotho kod tiende. Kitu hai inaweza tembea na miguu. Gima ngima nyalo mako lwet ng'ato. Na kitu hai inaweza shikilia mkono wa mtu. Otieno sani Ruoth otimo ng'wono mondo wawuo kuom wach Nyasaye. Asubuhi huu usiku huu Mungu ametengeneza neema ili tunene katika neno lake. Kendo Nyasaye oseyie mondo wachne oyal. Na ameshakubali ili neno lake lihubiriwe. Nyasaye ma wachne ngima. Mungu ambaye neno lake ni hai. En Nyasaye mong'eyi to ng'eya. Mungu ambaye anakufahamu na ananifahamu. Kendo en Nyasaye mong'eyo ng'ato ka ng'ato kaka chalo. Na ni Mungu ambaye anafahamu kila mmoja jinsi ulivyo. En Nyasaye manyalo golo ng'ato kama tek to keto kama ber. Ni Mungu ambaye anaweza mtoa mtu pahali pagumu na akakuweka pahali pazuri. Sama chokruok olosi kama, mkutano unapoandaliwa hivi, ng'ato ka ng'ato biro gi wach mokele. Kila mmoja anakuja na kusudi lake. Kendo ng'ato ka ng'ato biro kanitiere gimodwaro. Tena kila mmoja anakuja na kile ambacho anakusudia. Wan gi jomobire chokruok mondo gine kaka chokruok chalo. Tuko na watu ambao wanahudhuria mkutano ili washuhudie vile inaendelea. Wan gi jomobire chokruok mondo bi omiel thum. Tuko na wale wanakuja kucheza densi. Wan gi jomobire chokruok mondo Nyasaye otimnegi gima gidwaro. Kunao ambao wanakuja ili Mungu awatendee jambo. Chokruok nigi weche mopogore opogore kuting'o ji. Mkutano una jambo kila aina. Nikech ang'o? Kwa sababu gani? Kata aliel kendo keto budho kama, wakati kuna mwangaza na watu wameketi hivi, ng'ato ka ng'ato nigi gimodwaro. Kila mmoja ana sababu lake. Yesu bende nong'eyo. Yesu pia alifahamu. Omiyo nowacho niya, ndiposa akasema, nidhiure piny duto, nendeni kwa ulimwengu kote, mondo uyal wach maber, mkahubiri habari njema. Jomoyie kendo batisi, watakaoamini na wamebatizwa, jogo nokwo, hao watapona. To jomodagi, na
wale watakao kataa bura Oloyo. hao wameshindwa, Koro wamehukumiwa. chokruok kolos kama to nitiere ji ariyo. Kwa hivyo mkutano ukiandaliwa hivi, kuna watu wawili. Wan gi jal modagi embe ene chokruok. Kuna yule ambaye ameasi ako kwa mkutano, Eka wan gi jal mawinjo kendo yie. na pia tuna yule ambaye anasikia na anatii. Jalo be nie chokruok. Huyo pia yuko kwa mkutano. Kaji nie chokruok kama to ng'ato ka ng'ato ng'eyo klas ma entie. Watu wakiwa kwa mkutano hivi, kila mmoja anafahamu klasi yake. Koro ng'ato ka nie chokruok to nego fwenye ni adwaro mondo Nyasaye okonya. Kwa hivyo ukiwa kwa mkutano unafaa utambue ya kwamba nataka Mungu anisaidie. Kendo adwaro mondo Nyasaye omiya ng'wono mondo ane gima ber. Tena nataka Mungu anineemeshe ili nione mema. Sama ng'ato nie chokruok chunye onego fwenye ni Nyasaye wuoyo kod chunye. Mtu akiwa kwa mkutano anafaa atambue ya kwamba Mungu ananena na nafsi yake. Gik mag piny ni nyalo kalo. Mambo ya dunia yanapita. Wach Nyasaye kende musiko. Neno la Mungu peke yake ndo linadumu. Kendo wach Nyasaye ema nyalo miyo ng'ato teko. Tena neno la Mungu ndo linaweza likakupa nguvu. Mane momiya somo wach mondikie muma. Ndio maana nimesoma andiko la Biblia. Kaja nabii koro kuom nyuol mar Yesu. Nabii akitabiri kuhusu kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Ndiko mar Nyasaye wacho niya. Andiko lasema osenyuolnwa nyathi. Ndiko mar Nyasaye wacho. Andiko la Mungu linasema osenyuol nyathi. Tayari mtoto mwana amezaliwa. Nyathi monyuol iluongo ni hono. Huyo mwana ambaye amezaliwa anaitwa miujiza. En jabura. Ni mwamuzi. Kendo en Nyasaye majateko. Tena ni Mungu mkuu. Nyasaye miwuoyo kuome. Mungu ambaye ananenewa en Nyasaye man gi teko. Ni Mungu mwenye nguvu. To osetimo ng'wono, okelo ng'wono mondo nyuol Yesu Kristo maruoth. Tayari ametenda miujiza, Yesu Kristo akazaliwa. Esama ni nyuolo Yesu, wakati Yesu alikuwa anazaliwa, nokel ripode ka jonabii koro endalo machon kendo mokwongo. Habari zake zililetwa wakati wa manabii. Momiyo janabii Isaya wuoyo kuome. Ndiposa nabii Isaya ananena juu yake. Kokoro nyuol mare ka sa nyuol ne pok oromo. Akitabiri kuzaliwa kwake kabla ya Yesu kuzaliwa. To wacho nosenyuol nyathi. Akasema mwana amezaliwa. Nyathi monyuolo en gi nyinge momiye. Huyo mwana ambaye amezaliwa amepewa majina. Gima mora kod nyinge mag Yesu, kinachonifurahisha na majina ya Yesu, gin nyinge man gi teko. Ni majina yenye nguvu. Kendo nying ka nying nigi gima timo. Na kila jina lina jambo, lina maana. Nying mokwongo wach kuome. Jina la kwanza en ono. Ni miujiza. Sama gima ono en gima timo gima ng'ato ne ok par. Miujiza ni kile kinafanya kile halikuwa linatarajiwa. Matiende niya, kumaanisha sama ng'ato fwenyo ni gimoro ok nyalre, wakati mtu anatambua kwamba jambo haliwezekani, to luongo hono majabura, anamuita miujiza mwamuzi. To gino nyalo timore kaka ne ok opar. Hilo jambo litatendeka bila yeye kutarajia. Sababu gani nasema hivyo? Ni kwamba ngima mang'ato wuothe, maisha ambayo mtu anatembea, ng'ato ka ng'ato nigi chandruok ma en go. Kila mmoja ana matatizo yake. Ng'ato ka ng'ato nigi chandruok mowuothogo. Kila mmoja ana matatizo yake anatembea nayo. To chandruok ka ng'ato fwenyo chandruoge gi nyinge, na mtu akitambua tatizo lake, to wachno nyalo miyo go e gimodwaro. Hilo jambo linaweza fanya akafikia kile alikuwa anatarajia. Wan gi gima tek ma dhano osewacho ni ok nyalre. Kuna yale magumu mwanadamu amekata kauli haiwezekani. Kendo wan gi gima kata ka ng'i kod wang' kaka chalo, na pia kuna lile jambo ambalo hata ukitazama kwa macho ya mwanadamu, iwacho na dier gi ni ok nyalre. Kweli watu wanasema haliwezekani. En gima osekawo wuon go garama, ni kile kimemgharimu mwenyewe. Kendo wuon go osechandore ahinya. Tena mwenyewe ametaabika sana. Ngima mosewuothe, ile maisha ameishi, wachno chal ka gima osebedo ne matek. Hilo jambo limekuwa kikwazo kwake. Wan gi kama ogike ma ji osekethe mwandu. Kuna mahali imefika watu hata wakaribu mali zao. Chal ka gima mwandu osetiyogo nikech gima tek manie ngimane. Ni kama kwamba ametumia mali yake sana. Wachno osemiyo ji owuoyo. Hilo limefanya watu wakanena. Kendo ji osewacho weche madongo. Na watu
makuu. Embe uwinjo ka chunye ng'ado bura. Hata na yeye anahisi akihukumika. Kowacho na diere ok nyalre. Akisema kweli haliwezekani. E chunye ma iye oseng'ado bura ni ok nyalre. Ndani yake ni kweli haliwezekani. To tieno sani. Lakini usiku wa leo An gi wach maber manyalo duoko ni geno. niko na habari njema ambalo litakupea tumaini. Nikech nying mosechiwna gotieno. Manake jina ambalo tumepewa usiku En nying miluongo ni Ono. ni jina ambalo linaitwa miujiza. Nying mar Hono no Hilo jina la miujiza nyalo kelo gima ne ok nyalre onyalre. inaweza ikaleta kile ambacho halikuwa linawezekana. Emomiyo Yesu wacho niya, Ndiposa Yesu anasema ni gima ok nyalre kuom dhano, ya kwamba kile haliwezekani kwa mwanadamu, kuom Nyasaye to nyalore. kwa Mungu inawezekana. Fua badi kamane Yesu. Peperusha mikono hivi. Chunya goero kamano nikech ibedo piny. Nafsi yangu nashukuru Mungu kwa sababu umeketi chini. Ang'eyo ni rangach ka rangach nigi chandruok ma en go. Naelewa kila lango lina shida zake. Kendo dala ka dala ma dhano dak e iye, Na kila boma ambalo watu wanaishi nitiere gi chandruoge manie iye. liko na shida zake ndani yake. Chandruoge gi mopogore opogore. Shida hizi ndo tofauti tofauti. To kaka chandruoge gi opogore no, Lakini vile shida zako ni tofauti tofauti, emomiyo wach Nyasaye obiro kendo yalo. ndio maana neno la Mungu limekuja na linahubiriwa. Wan gi rangach ma king'iye to kipar ni chandruok nyalo bet e iye. Tuko na lango, hata ukiangalia huwezi ukafikiria kuna shida ndani Kendo yake. wan gi jedala ma kata king'iyo kako lose, Tuko na boma, hata ukiangalia vile imetengenezwa, kendo king'iyo kata kako chalo, ukiangalia hilo boma vile ilivyo, chal ka gima chunyi nyalo wacho ni onge gima tek e iye. unaweza ukafikiria hakuna kigumu ndani yake. Wach mang'e chunya Lakini kile najua nafsi ni yangu rangach ka rangach nigi chandruoge gi lwenje modak e iye. ya kwamba kila lango lina shida zake na matatizo yake. Mane momiyo iyalo wach Nyasaye, Ndio maana habari ya Yesu inahubiriwa, mondo rangach mane ok par ni wach nyalo donje, ili kila lango ambalo halikuwa linatarajia neno la Mungu, wach Nyasaye odonjie kiyalo kama. neno la Mungu iingie ndani Ng'at kiungiwa. achiel manie chokruogni Mtu mmoja kwa mkutano huu jalo nyalo kelo geno ne ngima mar jodalagi. anaweza akarejesha tumaini kwa watu wa kwao, Nikech wan gi ng'ama gima time ok ong'e ni biro rumo tich adi. kwa sababu tuko na watu ambao hawafahamu kile kinawasumbua litaisha lini. Chandruok mani kuome ok ong'eyo ni biro bedo nang'o. Hajui shida zake zitafikia wapi. Gimomiyo wayalo Yesu Ono, Sababu ya kuhubiri Yesu miujiza nikech nono mofweny ni en emonyalo loyo lwenj ng'ato. iliangaliwa, ikapatikana ya kwamba Yesu ndiye jibu la En emonyalo kelo konyruok ne ngima mar ng'ato. Yesu ndo anaweza leta jibu kwa shida zako. Nyinge mar Hono nyalo donje e ngima mar ng'ato. Jina la miujiza inaweza ingia kwa maisha ya mtu, Kendo ngima mar Hono na maisha ya miujiza nyalo miyo ng'ato wuotho nikech Yesu odonje ngimane. inaweza fanya mtu akitembea kwa sababu Yesu yu ndani yake. Nyinge mar Hono no Hilo jina la miujiza nyalo miyo tuo man kuom ng'ato changi linaweza fanya mtu akaponya kutoka kwa nikech magonjwa, Yesu odonje ngimane. kwa sababu Yesu ameingia kwa maisha yake. Gimomiyo Nyasaye nochiwo Yesu, Sababu ya Mungu kupeana Yesu, en nong'eyo ni Yesu ema nigi teko. alijua ya kwamba Yesu ndiye ana nguvu. Yesu ema nyalo tamo jasik ng'ato. Yesu ndio anaweza zuia adui. Muma wacho ni Yesu nobiro mondo kethi Satan. Andiko lasema Yesu alikuja kuharibu kazi ya shetani, Matieni nitiere gik ma Satan timo. kumaanisha kuna jambo shetani anafanya. Ndiko wacho ni Yesu en jabura. Andiko lasema Yesu ni mwamuzi. Gimomiyo en jabura ng'o? Sababu yake ya kuwa mwamuzi, Oyalo buche motamo joma riek yalo. anaamua kile kimeshinda werevu. Wan kod gik motamo jorieko. Kuna yale yameshinda wenye hekima. Osenon moyudi niya, Imeangaliwa ikapatikana neko nyalo goyo paro mar ng'ato, mtu anaweza akaingiwa na wazimu, to wachno nyalo tamo joma riek loso. na hilo linaweza sumbua wenye hekima. Kendo kata ka giwuotho to nyalo gikie tamogi. Hata wakitembea inaweza washinda, Nikech nitie buche moseloyo mon moko, manake kuna hukumu imewashinda kina kendo mama, nitie buche moseloyo nyiri moko. na kuna hukumu imeshinda wasichana. Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Opaki Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Fuane badi chien kabichunge no kama. Peperusha mikono hivi hapo mahali umesimama. Adwa ni ukonya gitu yale. Kaka mana tuja Kiswahili moro bimona konyra. Amen.
Wamosre kama nyingi Yesu Ruoth. Salimiane hivi hewani. Endalo duto te wach Nyasaye nigi geno e ngima mar ng'ato. Siku zote neno la Mungu lina majibu kwa maisha ya mtu. Kendo ka ng'ato dwaro mondo bed kod ngima makiny, Na mtu akitaka maisha ya kesho, en nyako dwar Nyasaye mondo donje ngimane. lazima atake, ahitaji Mungu kwa maisha yake. Bura miyalo ma ng'ato yalo, Hukumu ambayo inafaa iamuliwe, kendo bura ma ng'ato yalo dalagi, na hukumu ambayo mtu anataka kwao, en bura ma samoro seyalo kod jomotelo. ni hukumu ambayo labda iliamuliwa na watu Kendo en watangulia, bura machal ka gima osetem gi dakteche, na ni kama imejaribiwa na madaktari, oseteme kod ajuoke, imejaribiwa na waganga, to gino osekalo ka ok oyudo ng'wono. na imepita na hakuna matokeo. To koyali Yesu ma ng'ato winjo nying Yesu, Lakini Yesu akihubiriwa na mtu to akasikia, nitiere ng'wono ma Nyasaye nyalo timo ne ng'ato. kuna neema mtu anaweza kutendea mtu. Ka Yesu donje ngima mar ng'ato, Yesu akiingia kwa maisha ya to mtu, kata nyoburo loe machal ka gima ngimane okethore, na hata kama alikuwa ameshindwa na maisha yake to imeharibika, nitiere kaka onyalo bedo jaloch. kuna vile anaweza pata ushindi. Ng'ama ngima osetamo, Yule ambaye ameshindwa na maisha, nitiere ngima monyalo yudo ka Yesu donjo. kuna maisha anaweza pata Yesu akiingia. Injili mar Yesu ma Janazareth Injili ya Yesu Mnazareti en ye gima nobiro mondo resi ji e buche madongo ili kuja kusaidia watu kwenye hukumu ma wasigu nodonjo negigo, ambayo adui aliwashtaki, kendo ne wasigu ochalo ka gima ogeng'o negi, na adui ni kama kwamba aliwazuia, otamogi ni onge gima ber manyalo wuok. aliwazuia, hakuna chema kitatokea. Osemiyo mon moko chandore mogike madho sumo tho, Imefanya wamama wengine wakataabika hadi wakakunywa sumu wakafa. nikech kamogike onge ng'ama nyalo reso ngimane. Manake pale wamefikia mwisho. Chunya mor gi injili mar adiera miyalo, Nafurahia injili ya ukweli ambayo inahubiriwa, nikech ngima mar pinyruoth Nyasaye ya kwamba maisha ya ufalme wa Mungu, ma kata ka ng'ato obedo piny kowuoth kata owuotho, hata mtu akiketi chini ama akitembea, to nitiere chuny manyalo lime, kuna ile roho inaweza mtembelea. ma kata kobedo piny to winjo kaka kowuotame. Hata akiketi anashindwa kuongea, To nying Yesu ma Janazareth kodonje ngimane, na jina la Yesu likiingia kwa maisha yake, nyalo miyo chandruok manyoni e ngimane mondo weye. itafanya ile shida ilikuwa kwa maisha yake imwache. Injili mar Yesu ma wuon warruok Injili ya Yesu Kristo mwenye wokovu ene monyalo yalo bura mar ng'ato gi kaka ng'ato dwaro. ndio inaweza amua vile mtu anafaa. Kendo Yesu en duoko mar adiera. Na Yesu ni jibu kwa ya kweli. Wan gi joma nyaka sikunde gi kethore ka ok ging'eyo gimomiyo. Tuko na wale wanashindwa kwa masomo bila kujua sababu. Mak mana ni nitiere jasigu makedo kode. Ukweli ni kwamba kuna adui ambaye anakupinga. To ka ng'ato fwenye chunye ni Yesu nyalo rese, Na mtu akitambua moyoni ya kwamba Yesu anaweza akamrehemu, wachno nyalo kelo ne chunye geno. hilo jambo litarejesha tumaini Mo kwake. wachna dier ngimana gi paro na dwaro Nyasaye. Na akakubali kweli maisha yangu na fikra zangu nahitaji Yesu. Ma kata ka bedo piny sani gotieno, Hata nikiketi usiku huu kang'iyo rangach kamae, nikiangalia lango letu, kaneno ka wasigu noloye ji e ndalo machon. ni kweli adui alishinda hapo awali. Kata kang'iyo rangach kama natede, Hata nikiangalia lango kule to nilioleka, nitie kaka bura noloyo mon mane otelo. ni kweli tulishindwa hapo nyuma. To pinyruoth Nyasaye kiyalo, Lakini ufalme wa Mungu to nyalo yalo buch dala moro manyodong' chien. inaweza kufuata kata kauli kwa boma Nying fulani. Yesu ma Janazareth man gi teko, Jina la Yesu Mnazareti mwenye ene nguvu geno ne rangach maonge kod geno. ndilo tumaini kwa lango lenye halina tumaini, Ene duoko mar dala moro maonge kod duoko. ndilo jibu kwa lango lenye halina jibu. Nying Yesu makelo ng'wono ne joma dware, Jina la Yesu ambalo linaleta neema kwa wenye wanahitaji. iluonge ni yono nikech notamo tho. Anaitwa miujiza kwa sababu alishinda kifo. Iluonge ni yono nikech notamo tuo. Anaitwa jibu kwa sababu alishinda Iluonge magonjwa. ni yono nikech noriembo jochiende. Alifukuza mapepo. Pinyruoth Nyasaye Ufalme wa Mungu nokelo Yesu ma Janazareth ilileta Yesu Mnazareti mondo duoko ma ji dwaro
ngima ili jibu la maisha ng'ato ka ng'ato moyie kila mmoja ambaye ataamini mondo rese kuom lweny ma en go. aokolewe kwa vita yenye anapigana. Otieno sani ng'ato nyalo penjore, Usiku wa leo mtu anaweza akajiuliza, ere ngima kaka nyalo yudo ni wapi nitapata maisha? to nyingi Yesu ma ja-Nazareth Lakini jina la Yesu Mnazareti nyalo kelo ngima gotieno sani. naweza leta uzima na usiku wa leo. Pinyruodh Nyasaye Mfalme wa Mungu nokelo Yesu ma enono. ilileta Yesu miujiza. Yesu kodonjo Yesu anapoingia, lweny ne ger ahinya, hata kama vita ilikuwa vikali, yudo ka nitie kakilocho. lakini kuna jinsi utakaposhinda. Rangach minene dakieno Lango ambalo umeliishi en rangach mosetamo jomotelo. ni lango ambalo limeshinda walioenda mbele, In inyalo rwako Yesu lakini wewe unaweza vaa Yesu mondo iyud ng'wono e nyime. ili upate neema mbele yake. Gimomiyo Yesu enono Sababu gani? Yesu ni miujiza. odwaro rangach miloro, Inataka lango ambalo linafungwa, geno maber onge, ambao kuna tumaini nzuri. kata ka dhako moro dak e iye. Hata kama mama ameishi ndani, Owacho niya, lakini anasema ya kwamba osedak e dalani higni mang'eny, nimeishi hapa miaka mingi, kama kura gike sehemu nimefika, awinjo ka bura oloya. naishi nimeshindwa na hukumu. Kiyalo injili gotieno, Unapohubiri injili ya jioni, ng'ato nyalo wacho niya, mtu aweza sema onega tonya wuog e lwet wasika. inafaa njiepuke kwa mkono ya adui. Nikech ang'o? Sababu gani? Jachien ok dwar maber ne ng'ato. Shetani hataki mema kwa mtu. Satan ok dwar gima ber ne ng'ato. Shetani hataki mema kwa mtu. Ndiko wacho niya, Maandiko yaeleza ka Nyasaye wuoyo, Mungu anaponena owacho niya, akisema ya kwamba paro maber kuomu anakumbuka mema juu yenu mondo uyud kwe. ili mpate amani. Kendo kata otieno sani, Hata usiku wa sasa, ka ng'ato fwenye chunye mtu anapogundua moyoni mwake ni Yesu enono, kwamba Yesu ni miujiza, kata nitie tuo manodak e hata ngimane, kama kulikuwa na ugonjwa ndani yake, koluongo Yesu, anapoita jina la Yesu, Yesu donjo, Yesu akaingia. ono nitie Kuna miujiza timore gotieno. ambayo inafanyika na usiku. Ka ng'ato fwenye chunye Unapogundua moyoni mwako nitiere peke kwamba ngimana, kuna uzito maishani, Yesu wacho niya, na Yesu anasema biuru nduto mujoe njooni kwangu nyote mliolemewa mondo miu yweyo. ili niwapumzishe. Kare yweyo ni kuom Yesu. Kuna pumziko kwa Yesu. Ka Yesu donjo, Yesu anapoingia onge ni yono. anaitwa miujiza. Uche manotama juoke, Hukumu ambayo ilishinda waganga, Yesu manyalo yalo. ni Yesu anaweza shinda. Bura manotamo daktari, Hukumu ambayo ilishinda daktari, Yesu manyalo yalo. ni Yesu anaweza. Bura motamo dala, Hukumu ambayo imeshinda boma, Yesu manyalo yalo. ni Yesu anaweza. Momiyo wacho niya, Ndio maana anasema ka Yesu donjo, Yesu anapoingia, tajuoga nose hata wacho kama mganga ni ashasema ok nyalre. kwamba haiwezekani, Daktari nose wacho daktari akwisha ni sema ok nyalre. kwamba haiwezekani, Awacho otieno lakini nasema ni usiku Yesu jabura, kwamba Yesu mkumu onyalo yalo buch ng'ato. anaweza sema hukumu yako. Nikech ang'o? Kwa sababu gani? Yesu ma owuoyo Yesu kuome. tunaponena juu yake, Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Yesu ma owuoyo kuome. Yesu tunanena juu yake, Yesu ema noyalo bura, ni yeye alikata hukumu korado gi dhako akikutana na mwanamke Mariam manyar Magdala, Mariam mwana Magdala awang'o make kachode, aliposhikwa kwenye uzinzi, wang'o tere iri Yesu. akapelekwa mbele ya Yesu. Kama ne otere iri Yesu, Alipopelekwa mbele ya Yesu, ne giparo niya, wakafikiria ya kwamba idhi yalne bura atahukumiwa madok korgi. upande wao, To kaka Yesu ok doga kora lakini nyuma, jinsi Yesu haendi mbele ya ukoo, kendo ok odhi machal gi jasiki, haendi sawia na maadui. en owacho gima beyo kuomi. Yeye anasema mema juu yako, Nowacho bura mar Mariam, akasema hukumu ya Mariamu, nikech iluonge ni jabura. kwa sababu anasema mkata shauri. Jo-Yahudi kone niya, Wayahudi walimwambia dhako ni oyud katerore. huyu mama amepatikana afanya To usinzi, chik mar Musa lakini torati za Musa nowachonwa niya, ilinukulia yakisema ng'ama timo richo kama anayefanya usherati en hivi inege ichiele gi kidi. yeye anapigwa kwa mawe na kuuawa. Kaka Yesu jang'wono, Lakini jinsi Yesu ni mwenye bura neema, manoyalo ile hukumu aliyokata, nowacho niya, alisema ya kwamba ng'among'eyo aliyejua pok otimo richo kwamba hajafanya dhambi chal gima dhako ni otimo, sawa na ya huyu mama, kuongo chiele gi kidi, awe wa kwanza kurusha mawe, ok ondiko lo. akaenda kuandika udongo. Ang'o matimore? Kitu gani kinatendeka? Iyalo bura. Tunasema hukumu. Sama Yesu noting'o wiye, Wakati Yesu
Yesu alinua kichwa chake, oyudo ka ji osedhi, akapata watu wametoweka. kare Yesu e jabura, Ni Yesu ndio mkata shauri. kata kodonje dala, Hata akiingia bomani oyudo dhako mocha, apate mwana amedharauliwa, wacho ne niya, anasemewa ya kwamba igolo nyiri lilo, wewe umezaa wasichana, ionge gi geno. hauna tumaini. Yesu ok yali kaka nyuondi, Yesu hakumi jinsi wa ukoo, odhi yalo buchi ka jadala u, atasema kama wa jamaa zako. owacho maber kuomi, Yeye anasema mema juu yako. kare Yesu en jabura, Yesu ni mwakata ushauri. samodonje e bura, Akiingia kwa hukumu, onge ng'ama chak yalo kendo, hakuna naye hukumu tena. bura ma Yesu yalo, Hukumu Yesu amekata, ng'ama chak yalo kendo onge. hakuna naye kata tena. Wan kod kijende, Tuko na vijana wengi mabuche mag mieregi, ambao hukumu za boma zao omiyo minegi notho chon, imepata, wana wako wakakufa mapema, ionge gi geno, hawana tumaini. mbesene dhi sikul, Rika zao wanasomeshwa, kendo kunyalo somo, yeye hawezi someka. bura manoyalne dalagi, Hukumu ambayo ilikatwa kwa mama yao oloyo jonyuolne, ilishinda wazazi wake. omiyo wuongi nodhi katera, Pata baba karidi, dala odong' nono, boma imebaki upweke. gi miere moko, Tuko na maboma zingine, mabuche mane yale, hukumu ambazo zilikatwa pale. omiyo nyithindo gige form 4, Watoto unafika kidato cha 4, agi gige kilas 8, wakifika darasa la 8 tegowe kong'o gi njaga, wako kwa pombe na bangi. nyako gowe 8, Wakifika darasa la 8 onyuolo nyathi kodhi timo pe, anazaa akienda kufanya mtihani. ano bura moloyo dalano. Hiyo ni hukumu ambayo ameshinda boma hiyo. Nawacho niya, Usiku unasema aje, Yesu en jabura, Yesu ni mkataa hukumu. kata dalano oseketho, Hata kama boma imeharibika, bura ma Yesu yalo, hukumu ambayo Yesu anakata nyalo konyo ng'ato gotieno. inasaidia mtu na usiku. Haleluya, Haleluya! iwinjo, Sikia, inyalo bedo e chokruogni unaweza kaa katika mkutano huu ka ng'ama obiro mondo obi omiel, ambaye kama aliyekuja kucheza mziki, mana ni wiyi owil, lakini ni kwa vile tumesahau nitie chandruok mikale, kama kuna shida ambayo unapitia, kendo nitie lweny moloyi, tena kuna vita ambayo imekushinda. ti dhako matin nokendi, Hata kama mama ulizolewa, kawuone ka in gi nyithindo 2, leo uko na watoto wawili, misigo mar dala miting'o, mzigo wa boma ambao umebeba, omiyo nyingi mar mami nolal, ndio maana jina lako la mami imepotea. iluongi ni punda, Unaitwa punda. kendo in ng'ama kanie Na dala, wewe kama uko pale bomani, ineni ka jatich e dalano, unaonekana kama mfanya kazi dala manidonje kidhumo kisungu, ambao uliingia ukinena kizungu. kawuono kisungu rumo, Leo kizungu imetoweka nikech chandruok mikale, kwa sababu hivi shida ambayo unapitia. wan kod chuo moko, Tuko na waume wengine, chandruoge magikale, shida ambazo wanapitia, omiyo sama wawuoyeni, ndipo sasa tunanena certificate gikane e sanduku, vyeti wametunza kwenye sanduku, onge ng'ama mak lwete, kuna wa kumshika mkono. kata onyiere chokruok, Hata kama anacheka katika mkutano, paro nobire mor, anadhani kwamba amekuja kwa furaha, wasik dala gi torite, lakini maadui yako wanamgoja. kare Yesu ema ber, Ni Yesu ndio mwema, anyalo romo ne ng'ato, anaweza kukumbatia mtu. kare Yesu ema ber, Ni Yesu mwema, anyalo kelo geno, anaweza leta tumaini. kare Yesu ema ber, Yesu ndio mwema, anyalo loyo wasiki, anayeshinda maadui. awacho gotieno, Sema kwa usiku, igi piny nyalo kalo, boma inaweza pita, gima ber nyalo rumo, sema yaweza toweka. wach Nyasaye Ushindi wa Mungu ene kende, ndio peke yake ene musiko, ndio inadumu. onyalo mako lwet ng'ato, Anashika mkono wa mtu kano oseweyi, hata kama uliachiliwa. Yesu enono, Yesu ni miujiza, ene jabura, Yesu mkata shauri, Yesu miyalo, Yesu tunaohubiri, ene mateko ne ng'eny, yeye ndio uko na nguvu nyingi. Yesu ma wawuoyo kuome, Yesu tunaonena juu yake, ene jadiera, yeye ni mkwema ukweli. kama nodonje, Alipoingia owuok otimo maber, alitoka kitenda mema. kama Yesu odonje, Wakati Yesu aliingia, mako lwet ng'ato, anashika mkono wa mtu. kata chokruogni, Hata katika mkutano huu ok nyal kosore, haiwezi kosekana maonge kwe ode, ambaye hana amani. kata chokruogni, Katika mkutano huu wan gi ng'ato, tuko na mtu ma nyithinde oyombo, ambaye mtoto wake amtoweka, onge gi kwe, hana amani. e ngimane kowuotho, Maisha yake yanapotembea, dhako moro, mama fulani nie chokruogni, ako mkutanoni, nyithinde tinde dongo, watoto wake ni wamekomaa, konyuome kata dhiang', hajazolewa aolewa hata ng'ombe. nikech ang'o? Sababu ni gani? Bura mar dalano Hukumu wa boma ile noyal niya, ilihukumiwa ya onge kwamba dhako minyuomo, hakuna mama anayeolewa, gidak to ginyuol, wanaishi na kuzaa, to gin lon lilo, lakini ni loan bure. bura miyalo dalano, Hukumu ambayo inakatwa pale tamore, imekataa.
ionge nyathi mawuoyi, kwamba kuna mwanamume ninyuole dalano ambaye anazaliwa pale. Dhako katukendi, hata umeolewa mama, onyuolo nyiri lilo, unazaa wasichana. Wangi dala maburo loyo, tuko na boma imeshindwa hukumu. Manyaka sani, hadi kwa sasa nyathi mawuoyi manige, mwana ambaye anatarajiwa onego dhiromne dalagi, ambaye angefaa kumbatie boma, koreja njaga gijakoa, anavuta bangi na kulevi, owuothe kor gweng, akitembea kitongojini, oting'o beti gi pala, amebeba kisu na panga, anaua watu kwa usiku. Huyo ni kijana ambaye alizaliwa, hapa kifaa kumbatie boma, hukumu ambao unakatiwa kwa boma ile, bang damu ilitiririka, ndio maana kuna tumaini. Mwaka yezi pita bila kutirika damu katika mkono wa mtu mwingine. Usiku kama huu tunahubiri Yesu, anaitwa miujiza. Tunahubiri Yesu, anaitwa mkata hukumu. Kama iliharibika, tunaitwa Yesu fundi, ambacho kilikataliwa. Yesu fundi. Haleluya. Yesu we fundi. Yesu ndiye fundi Manyalo losi, ambaye anaweza kukutengeneza. Ketumbi ngeo, kwa sababu hata wewe unafahamu, ni kati chung kati bete chokro, hata kama umeketi ama umesimama katika mkutano huu, rangach munyuoli etorach, lango ambalo umezaliwa ni kubaya. En rangach manyaka wuoro mako nyare monyuolo, hata mama anabaka mwanawe msichana. Rangach minene dake, lango ambalo umeolewa umeishi. No tamo dhako modhi othomo hikoko, ilikatalia mama akaenda kazi kwa nje. Rangach minene dake, lango ambalo umeishi. Nitiere nyathi moringo weyo kodhi opa, kuna kijana ambaye ametoka akaacha. Wan gi dala na nyathi no lalie, kuko na boma ambaye mtoto mwana alitoweka, modhi ya piny Miuro, akaenda pale sehemu za Miuro, odagi duogo nyaka kawuono, amekataa kurudi hadi wa sasa. Higni koro nyonore madhi apar, miaka imeenda zaidi ya 10. Min gi oseyuak ma okore, mama amejuta, hawezi akabembelezwa. Yesu miluongo ni jaburani, lakini Yesu Bwana aitwa mkata hukumu. Eni munyalo omo gima ni mabor, anaweza leta kilicho mbali. Kendi winjo, na tena unasikia. Ipar ni injili wayalo ni kechumon, usidhani kwamba tunahubiri kwa sababu ya furaha. Mumawacho ni injili ya pala marligana, tunasema kwamba ni kisu katao kuwili, odonjo nyake ichuni, inaingia hadi kwa moyo, odonjo nyake chogo, inaingia hadi kwa mifupa, pogo paro konilemo, inatofautisha wazo na damu. Adwani fwenye ni ya, nataka utambue ya kwamba injili yalo mondoro mnio makilweti, injili na ilipino ili kusaidia mkono, kama nina no tamo dauno, wakati ili zizidi ajuza, ini nyalo kawe, wewe unaweza ukalipokea, ni logik manotamelo, ili ukashinda hiyo mshinda. Dala maneo kochamo, boma paliko hakukula, ini nyalo chamo dala no, wewe unaweza lila boma ile, kata ninu terie chokro, hata kama unasinzia mkutanoni, ulwenye tu ino kwa lakini uko na vita ambao umeishi. Kendi paro ni ya, na tena unafikiria ya kwamba nene chokro gini, wacha nikae kwa mkutano huu, kondo nena ni nabio, ili nionekane nilikuja, makmana ni dog chien, ila kwamba hebu rejea, kama chandu okinitie, kuna sehemu kuna shida. Wakelo Yesu ono, tumeleta Yesu miujiza, wakelo Yesu jabura, tumeleta Yesu mkata hukumu, wakelo tongo wa Jehova, tumeleta mboni ya Jehova, jalo makongeo kangato, akitazama kwa mtu, hata kama watu walinenea, eno kone ya, yeye anasema dala no inyalo golo, hapa tunaweza alitoa boma. Maimuni ya watu ni ya, ndio maana nasema adwana pari Yesu nataka nikumbuke Yesu mwenye nguvu, iluke ujo Yahudi, yeye ni wakili wazee wa Yahudi, jalo makodonjo, ambaye akiingia tuju chienda weyo niyo, mapepo wanaacha njia, kato tieno sane, hata usiku wa sasa tiegeno, kunayo tumaini. kama ngato mako, sehemu mtu ameshika, Yesu nigeduoko, Yesu akona jawabu. kama no ketore, sehemu iliharibika, Yesu nigeduoko, Yesu akona jawabu. kama Yesu donje, sehemu Yesu ameingia, onge yuaga nge, hakuna kujuta. kama Yesu bire, sehemu Yesu amekuja, onge yuaga nge, hakuna kujuta. gima no timore, kilichotendeka, Yesu enu jateko, Yesu mwenye nguvu donjo gerasi, ameingia gerasi, nyinge marateko, jina lake la nguvu, uchiende no ringo, mapepo walitoweka, kage watu ni ya, wakinena ya kwamba lara ngokodwa, tunang'ang'ania nini? kare Yesu Emmanuel, Yesu Emanueli, enu kodonjo, yeye akiingia, kajuchiendo nge, hata wapepo wanamtambua. wana wachi nini ya, nataka kuambia ya
kwamba dala midake no boma ambao umeishi odwaro Yesu rabi inahitaji Yesu rabii. kamine ni donje no Sehemu ambao umeingia kanyo dwaro Yesu hapo inahitaji Yesu. wandu no sadonjo Mali imeingia tayari, to Yesu podonge lakini Yesu hayupo. katutie no sane Hata usiku wa sasa, male witiendi kabibete inuka kwa miguu yako sehemu umeketi, chungane witiendi nyanyuka kwa miguu yako kaiti chori na mbele ka na usogee hapa karibu, niket ibede komi nindo kwa sababu umeketi kitini unalala. Ineno kagimi go ni thum mondi miel kama chunge Ni kama tunakuchezea muziki ili ucheze hapa, niket kawan gi nyathi machoko namba ma jiwe sikul to biro go kwa sababu kuna mtoto ambaye anachukua namba ya mwisho shuleni. jachien fuo dake paro ne mudino molingoti Ako na mapepo ya upumbavu ako kakilini mwake. to Yesu kiyalo to nyalo golo nyaka fuo to rwake Yesu tunapohubiri anaweza leta hekima na busara. ngima mine ni dake no kune gidagi Maisha ambayo unaishi haifai uishi. nitie ng'wono ma Yesu kelo Kuna neema Yesu analeta, niket piny ruodh Nyasaye kwa sababu ufalme wa en Mungu geno ne joma onge gi geno tumaini kwa waliokosa tumaini. Yesu nyalo yalo bura Yesu anaweza kata hukumu wako, maimbe king'iyo tikuno setama hata kama unaona unasema imeshindikana. kama gike sani Sehemu nimefika kwa sasa, are gik ma wasigu wacho kuoma wanayosema madui kutuhusu gin gik ma ok anyal kalo ni yeye, vitu siwezi pita. mae momiyo wakelo Yesu Maana tumeleta Yesu e piny suna ka hapa Suna. nitie gik matek Kuna vitu vigumu manyalo tamo dhako kalo yanashinda mama kupita, matek manyalo tamo dichuo kalo yanashinda mume kupita, to Yesu mnyakwar Jese lakini Yesu mjukuu wa Yese, tego ruodh Salem yeye mwenye nguvu, mfalme wa Salem, jal makobiro yeye akija, kata ne en migumba hata kama alikuwa tasa, biro nyuolo nyathine atazaa mwana. Yesu ratego Yesu mwenye en nguvu, kodonjo yeye akiingia, kata ng'ama nigi kansa hata aliye na saratani yalo chango anapona. ka Yesu donjo Yesu akiingia, kata en gi presa hata kama kuna pressure, Yesu chango Yesu namponya. odhiambo sani Usiambo sasa, Yesu ja Nazareth Yesu Mnazareti teko akona nguvu. haleluya Haleluya, haleluya haleluya, haleluya haleluya. tingane badi kama nyim Yesu Inua mikono yako mbele ya Yesu. adwane ka kibete kom ni chori nae pawe Nataka jinsi ulivyoketi, nyanyuka na usogee karibu. kingeni chunge kind kom ka kichung nadwa ni chori ka Ukisimama katikati za viti, tafadhali kuja mbele. awuoyo gi jomo chungi Na nena na wale ambao wamesimama, go atwa ichori mbele kwamba piga hatua na usogee karibu. ok adwa ng'ama donge kom kanyo Sitaki yule ambaye anaketi kitini pale. chokruogni kama entiere ni Mkutano huu sehemu tumeiweka e thuolo ma pod odong' katika nafasi ambayo imesalia. in mineno in kanyo ne michako chokruogni mondo ilosi owuog maber Wewe ndio umeanza hii mkutano ili kuwe vizuri. kendo adwa nawachni niya Nataka nikuelezea kwamba kata kichung'e i tent kanyo hata kama umesimama kati ya tent, ne paro ni ler disewinjo wach mawacho kama ungekuwa na wazo timamu ok wadwa ungeshasikia. joma nie mudho ok wadwa joma nie tok tent oko. Sitaki wenye wako nyuma ya tent na wenye wako gizani. mane momiyo awacho ni kiwinjo ka wach mawacho nu tekniti kanyaga kuba ukienda kwako Kama ni ngumu cham madongo kidok dala, nikech ma chokruok ma ok thum mimiele inda kwa sababu hii ni mkutano, sio mchiziki tunacheza inda. chokruog Yesu mwadwa olo chunywa ne Hii Nyasaye ni mkutano wa Yesu, nataka kuweka moyo yetu kwa Mungu mondo Nyasaye otimne ng'ato ka ng'ato ng'uono ili Mungu amtendee kila mmoja neema. wakia gima kiny Hatujui cha kesho, kendo gima jachien opango ne ng'ato wakia anachopanga shetani kwa ajili ya mtu hatujui, Satan jajuoko jamriambo lakini shetani mrogi, msema uongo, odich gi nyithindo matindo yeye ako na tamaa na watoto en jal ma wetu. jamak lweti ji Yeye anashika mikono za watu kodwa notere tho akitaka kupeleka kwa kifo, Yesu ma ja Nazareth lakini Yesu Mnazareti jalo to nigi ngima yeye ako na uzima. ang'eyo ni weche mawachogi Najua sema ambaye nasema ok donjni ahinya hazikuingilii sana, biro donjo nigi thuon lakini ataingia kwa nguvu. nikech jachien machien irach moloyo Shetani ambaye anakutesa ni mbaya sana, nikech ibuogori nyaka gotieno kwa sababu unashuka hadi kwa usiku. in ng'ama ilawo nyaka ewi nindo ka nindo Wewe unakimbizwa hata usingizini, ileko nyaka lek maricho unaota ndoto mbaya, to Yesu kiyalo kama lakini tunahubiri Yesu hivi, en duoko mar joma kare yeye ni jawabu kwa walio sawa. maka ng'ato bedo piny Mtu akiketi chini koni ruoth chunya dwari akisema moyo wangu nakutamani, nikech loch nyoloya kwa sababu nilishindwa Bwana, ngima manyadake rachna maisha niliyoishi ni mabaya kwangu, makura gike sani sehemu nimefika sasa,
ine jalo manyalo reso ngima. Wewe unaweza nisaidia. Adwana wach nini ya? Nataka nikuelezea kwamba kati duo. Hata wewe ni mchanga au mzima. Ichomo rangaute. Wewe unalenda langoni mwenu. Tie gikma wasiku timo. Kuna vitu ya mwadui yanafanya. Ine be miriti onege los dala. Wewe unasubiriwa uenda awandae boma. Toja tieno dagi. Na shetani pia amekataa. Hawa kilo Yesu ono. Tukileta Yesu miujiza. Itie ngono monyalo timo. Kuna neema kuu unaweza tenda. Kata nyose bedo ni mate. Hata kama kulikuwa kugumu. Tawacho ni wachi maber. Lakini unasema habari njema. Yesu ene ngima. Kwamba Yesu ni uzima. Yesu ene duoko. Yesu ni jawabu. Yesu ene loya. Yesu ni wakili. Yesu jabura. Yesu mkata hukumu. Yesu jateko. Yesu mwenye nguvu. Kama jasigo mako. Wakati shetani ameshika. Kanuka Yesu donje. Akifika Yesu. Satan biro wayo. Shetani ataacha. Ngima mawaduaro. Maisha tunayotamani. Yesu manugo. Ini Yesu anayo. Ajuoga unge ngima. Mganga hana jawabu. Ajuoga unge giteko. Aya mganga hana nguvu. Yesu mwenye kwa Obedi. Yesu mjukuu wa Obedi. Jalo ni giteko. Yeye akona nguvu. Tieno sani. Usiku wa sasa. Wani ngama watu. Tuko na yule anasema. Iwuotho tieno ni. Kwamba Bwana usiku. Kikonya. Lazima unisaidie. Katanyase kalo. Hata kama nilipitia. Tuoche madongo. Kwa magonjwa makubwa. Yesu eni changu. Yesu ni uponyaji. Katanyase kalo. Hata kama nilipitia. Wichkuotu mate. Katika dharau kubwa. Yesu eni ngima. Yesu ni uzima. Jalma umongato. Anafunika mtu. Matatanote kaiza. Hata kama likangu msazo watunia. Yesu anasema. Ima okunyalre. Kilichowezekana. Matano okunyala. Ambacho wanadamu hawezi. Yesu nyalo. Yesu anaweza. Kumodogne Yesu. Utukufu kwa Yesu. Tingabadi kama nyimi Yesu. Inua mikono yako mbele ya Yesu. Adwana lamb kijobo Nyasaye. Nataka niombe na wengine. Kiwinjo kidwani mondo walam kodi Nyasaye. Ukisikia kwamba tunataka tuombe pamoja nawe. Pogria ne jogo ichori na mbele. Jitenge na hawa watu na usogea hapa karibu. Zuria toibi mbele ka. Songa karibu na tuombe pamoja. Naonge gibura. Sina hukumu mimi. Nikechi Yesu nge imoloka kangera. Sababu Yesu anakutambua zaidi yangu. Kendo dwana wachi nini ya? Nataka nikuelezea kwamba moroko yale mateke kake paro. Ngine tujahubiri kwa nguvu jinsi ulikuwa unatarajia. Inafaa kwamba shetani ni mrogi. Erusa ni nitie jo moiro ma ok dhidoke sikul. Katika likizo hii kuna wale ambao hawatarejea shuleni. Wan gi mon man gi nyithindo. Kuna wama wako na watoto. Ngima gi jachien oseka. Lakini maisha yao shetani ashachukua. Nyithind gi odong kie ka wuono. Watoto wao wamebaki mayatima kwa sasa. Bende nego chunyi upar. Hata wewe inafaa ufikirie moyoni. Ikoni kanya saini gi ngono. Sema kama Mungu ako na neema. Rutetem na ngono gutieno. Unemeshe na usiku. Adoni ting dogi uo. Inafaa uinue mdomo na unene. Ini ngama uo Nyasaye ni gi wachi wiki. Kama unanena Mungu ako na jawabu atasikia. Ndogi mora midwaro. Ana chochote unachohitaji. Yesu ni giteko mar timo. Yesu ako na uwezo wa kulifanya. Tingane badi malo ruini. Inua mikono yako mbele ya Mungu. Kamichunge na dwani ting dogi uo. Sehemu umesimama, inua midomo yako na uongee. Erokamano. Asante Bwana, asante Bwana. Erokamano. Asante Bwana, asante Bwana. Erokamano jateko. Asante sana mwenye nguvu. Erokamano Ruoth maduong'. Asante sana Mungu mkuu. Erokamano jang'wono. Asante sana mwenye neema. Erokamano Ruon ji. Asante sana. Isetimo ng'wono. Umefanya neema ngima mar jogi katika maisha ya wana wako. Otieno ni usiku huu ayie ni negeno. Nimekubali wewe ni tegemeo. Ayie ni ne duoko. Nimekubali wewe ni jawabu. Ayie ni ng'eyo ng'ato ka ng'ato. Tambua mnafahamu kila moja. Osepodhe nyimi. Ambaye ameenda mbele zako. Oseting'o bade nyimi. Ambaye ameinua mikono yake mbele yako. Ruoth kora miduong'. Bwana nakutukuza. Kora miduong'. Nakutukuza Bwana. Kora miduong'. Nakutukuza. Kora miduong'. Nakutukuza. Kora miduong' Ruoth. Nakupa utukufu. Kora miduong'. Nakupa utukufu. Kora miduong'. Nakupa utukufu. Erokamano. Asante. Erokamano. Asante. Isetamo jochiende. Umeshawakataza maadui. Isetamo jamiriambo. Umeshakataa wewe uongo. Isetamo jake. Umeshawakataa mharibifu. Isetango jomatuo. Umeshawaponya waliogwagonjwa. Isewaro jorito. Umeshawaponya waokoa Isetueno jalmarat. Umeshamkanya mbaya. Yesu ja Nazareti. Kwa jina Yesu Mnazareti. Wamiduong'. Nakupa utukufu, nakupa utukufu. Ngima mar ng'ato ka ng'ato. Katika maisha ya kila mmoja. Paki chudogo ndiero kana. Nakusifu na kutukuza. Tingi malo ruduku. Na kulinua jina lako mfalme wa amani.
Asante sana Mnazareti. Asante sana Mnazareti. Asante sana Mungu mkuu. Kuna nguvu katika neno lako. Na kusifu Mungu wa wokovu. Na kusifu Mungu wa wokovu. Na kutukuza Mungu wa wokovu. Na kutukuza mwenye nguvu. Asante sana Mungu wa vita. Moyo wangu na kuabudu na kusifu. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Inua moyo wako kwa Mungu. Fungua moyo wako, mwenye neema yupo. Fungua moyo wako, mwenye neema yupo. Fungua moyo wako, kuna neema tele. Kuna neema tele, kuna neema tele. Kuna neema, kuna neema. Oh Bwana. Mungu. 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 Pata utukufu. Pata utukufu. Jina lako ambalo lijashindwa. Jina lako ambalo lijashindwa. Pata utukufu mwenye nguvu. Pata utukufu mwenye wokovu. Katika maisha ya watoto wachanga. Pata utukufu mrafiki yangu. Uipate utukufu Bwana. Katika maisha ya wazazi. Yesu Raboni. Yesu Raboni. Yesu Raboni. Yesu Raboni. Yesu Raboni. Asante sana Simba. Umepata utukufu. Inayetoshana nawe katika kiti chako. Jina la Yesu mwenye nguvu. Amenashinda vita. Kila mmoja unawatambua kwa majina yao. Umeshinda maadui. Umeshawakataza wote. Damu ya Yesu Kristo Mnazareti. Uipate utukufu. Thank you Jesus. Thank you Father, I worship you. Tunakupa utukufu Bwana. Inua mikono yako katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuombe pamoja nawe. Wana imani kwamba Bwana atatenda anachotaka kutenda. Alijaribika yote, Bwana azatengeneza. Thank you, God bless you. Wala mwenye sachwa. Tunaomba pamoja. Tinga badi malo. Inua mkono wako juu. Pod dhia nyimnya sae. Nenda tu mbele zake Mungu. Dhia nyimnya sae kikil chung ni ngato chung. Tingeyo gimalit ne chunyi. Nenda tu mbele zake Mungu, usitazame mwenzako. Ingeyo gimalit ne chunyi gutieno. Unafahamu kile kinachokukwaza moyoni usiku. Wala mwenye sae gijiduto. Tunaomba pamoja na watu wote. Kao kiyudo thuolo margo chongi painting badi kama nitieno mondo alam kodi Nyasaye. Ikiwa hujapata nafasi ya kupiga magoti chini, inua mkono wako mahali popote ulipo. Tugimangisi ni kikiwej Satan mondo dogi dir odi. Lakini kile nakwambia ya kwamba usije ukarudi kwako na shetani. Wonwa kendo Nyasachwa. Mungu wetu tena Baba yetu. Isawuyo kodwa kendo kichuru matek. Tayari umenena nasi kwa sauti kuu. Ichuru Jehova ni kecherichowa. Kwa sauti kuu umenena kwa sababu ya dhambi zetu. Otieno ni Nyasaye jiosego chonge pe. Usiku wa leo watu wamepiga magoti chini. Kendo gitingo bede gimali nyimi. Tena wameinua mikono yao. Wingeyi wakijogi gotieno ni Nyasaye. Sikia kilio cha hawa watu. Itimi nige nguono gotieno ni. Uwatendee mema usiku. Wakwelu ja wasiku wa Satan. Tunakataa adui shetani. Kendo wakafa loch maguja wasiku. Tena tunaharibu nguvu za shetani. Yesu Kristo mwenye Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti. Walungo teko marpolo mondo. Tumeita nguvu ya mbingu. Walungo Roho Male. Tumeita Roho Mtakatifu. Jehova time ne ngato kangati. Jehova itendee kila mmoja. Mosego step kubiro mbele ka. Ambaye amepiga hatua ya kusonga mbele. Ubedi gaba turu monde change. Iwe ni ugonjwa Bwana uponye. Ubedi gaba Satan sando monde timene. Awe ni yule anateswa na shetani. Ni keti nyingi manege loch. Usiku huu ni kwa sababu ya jina lako. Saini satimo ne jogi. Naamini ya kwamba umetenda. Wero kamano kwa mtimo. Asante kwa kutenda. Wero kamano kwa mloyo. Asante kwa ushindi. Isatime nyingi Yesu Kristo. Umetenda kwa jina la Yesu. Isamulo ngimagi. Umeguza maisha yao. Wero kamano ruodho. Asante Mungu wetu. Pame ni Yesu kama intie. Pigia Yesu makofi mahali popote ulipo.
Abiro kwayo pastors ni kama jati Nyasaye mama Manyasaye jati Nyasaye yelwete kuom gino mondo gibigel wore. Naomba wachungaji waje wazunguke hapo mahali mtumishi wa Mungu yupo. Wadolamo ne Nyasaye nikech otuo. Tunataka kumwombea Mungu manake ni mgonjwa. Kendo Nyasaye mondo timne uno sani. Na Mungu amtendee miujiza kwa sasa. Maesa Nyasaye unge sama chialo. Ni wakati wa Mungu, hakuna wakati mwingine tena. Ini nyalo dong kanyo to kar Nyasaye timone ngato. Wewe unaweza ukabaki hapo lakini Mungu Nyasaye modimul mama ni. Mungu mguze huyu mama. Itimne ono gutieno sani. Mtendee miujiza usiku wa leo. Itimne operation. Umfanyie upasuaji. Wakwero jawasigu Satan. Tunakataa adui Shetani. Nyingi Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Haikum mama ni. Toka kwa huyu mama. Wakwero jawasigu. Tunakukataa adui. Nyingi Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Nyingi Yesu Kristo. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Wakefo teko duto. Tunaharibu nguvu zako. Wakefo teko mag Satan. Tunaharibu nguvu ya Shetani. Nyingi Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Wakefo teko mag mudho. Tunaharibu nguvu ya giza. Haikum mama ni Satan. Toka kwa huyu mama Shetani. Kwa mama ni Satan. Toka kwa huyu mama. Nyingi Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. 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 Kweli Satan barach. Tunakukataa adui. Nyingi Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mama ni. Toka kwa huyu mama. Kwa mdako ni. Toka kwa huyu mama. Kweli Satan barach. Tunakukataa adui. Satan. Toka Shetani. Satan barach. Toka Shetani. Nyingi Yesu. Kwa jina la Yesu. 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 Nyingi Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Satan barach. Toka adui Shetani. Kweli Satan. Tunakukataa. Pio. Toka haraka. Pio. Toka upasi. Pio. Toka upasi. Pio. Toka haraka. Pio Satan. Toka haraka Shetani. Kweli Satan. Tunakukataa. Nyingi Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Nyingi Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Toka. Pio. Hallelujah. Hallelujah. Otieno ni usiku wa leo oseyalo wach Nyasaye. Neno la Mungu limehubiriwa. Okachaka mede wach machielo. Sitaki kuongezea. Adoni amalo mondo lam kod Nyasaye. Nataka uinuke ili tuombe pamoja. Karwako Pastor Nyaramba. Nikikaribisha mchungaji Nyaramba. Pastor Nyaramba. Okay. Awacho ne ya. Nasema hivi. Kiny saa 12. Kesho saa 12 asubuhi. Wanka. Tuko hapa. Nyasaye wuoyo kodwa. Mungu atanena nasi. Nyaka saa 1 hadi saa 1. Tok saa 1. Baada ya saa 1. Tok saa 1. Baada ya saa 1. Wadhie a break. Tutachukua break kidogo. Wadhie luok. Tunaenda kuoga. Kendo wamadho chai. Na tunakunywa chai. Karomo saa 3:30. Kuanzia saa 3:30. Wachako duoge papka. Tunarudi hapa kwa kiwanja. Wadonje puonj mokwongo. Tunaingia kwa mafundisho ya kwanza. Karomo saa 5. Kuanzia saa 5. One break mar pak kod praise. Tuko kwa break ya sifa na kuabudu. Nyaka saa 6 hadi saa 6. Saa 7 wayweyo. Saa 7 tunapumzika. Saa 8 waduogo ka. Saa 8 tuko hapa. 9. Saa 9 wane pap. Tunaenda kwa crusade. Crusade chungni. Kule kwa kiwanja cha crusade. Amala mondo alam kodi Nyasaye. Inuka tuombe Mungu pamoja. Kendo Nyasachwa wagoni erokamano. En otieno maber misewuoye kodwa. Ng'wono ni mondo jogi manoyware chokruogni. Itime ne ng'ato ka ng'ato Nyasaye man kod loch. Ruoth ka jogi wuok kendo ka gidok. Imi nyingi mondo yud duong'. Erokamano Yesu Kristo. Nikech ng'wono mari ber. E nyingi Yesu Kristo. Amen. Opakuru Yesu. Bwana sifiwe. An kod lendo moko manok. Niko na matangazo machache. Mokwongo jotich Nyasaye mano yuoro duto.
Ya kwanza watumishi wa Mungu ambao wamefika wote. Nyasaye mondo gwedhu kod otieno sani. Mungu na wabariki usiku huu. Kani tire jati Nyasaye mora mora mane ieka jaduong' Orwarune nitie ka. Kama kuna mtumishi wa Mungu yeyote ambaye ako hapa, kata mawang' ok ne ka intiere ieka, ama yule ambaye sijamtambua, kama uko hapa, fwaye ni Yesu kama intie, hebu salimia mkutano. Jati Nyasaye mora mora mane ieka. Mtumishi wa Mungu, iwuoke ro, iwuoke Catholic, haijalishi dhehebu gani umetokea, Katoliki, ro, kaine ieka fwaye badi kama. Kama uko kwa mkutano, hebu salimia mkutano hivi. Erokamano. Amen. Hallelujah. Wangapi wamebarikiwa? Nipungie mkono kama unaniona. Yadimu gwedore Musa kama kinena. Tunamshukuru Mungu sana. Wagone Nyasaye erokamano mang'eny. Asante pastor wetu, mgeni wetu, Pastor Nyasigoti. Erokamano Pastor Nyasigoti. Mungu akubariki sana tena kutendee mema. Nyasaye mondo gwedhi mang'eny kendo timni maber. Asante sana kwa wale ambao mmepokea neno la Mwenyezi Mungu. Erokamano kuom duto moka wach Nyasaye. Mmeweka madhehebu